Hoi anō, tikana te kōrero waimari e tātou I ngā tokorua nei. Ko te wāhi e nāne te community pēr kei te toi, kia tuku pātai mai koutou ki ngā rangatira nei. Kei a tere tonu te mehini hopu kōrero, nā reira me he pātai tāhau, ka haere atu ia ki a koe. Kaue e whakamā. Pātai mō tēnei rā, e ronga hea hoki nā kaupapa mō tēnei rā, e whitiwhiti hāre o tēnei rangi. Nā re mihi atu ngā rangatira. Kia ora koutou. Ko taku pātai, he wahanga pēr mō tēnei, mō tātou reo, e whakatū I roto tēnei au, mō ngā kaumātua pēnei ki au nei. He tukuna nā ki nā kaumātua e pake ke haere. Akuni pē he wāhanga tēnā mō nā kaumātua e pake ke haere e whakakarawhiuta reo I roto ngā hāpori I tēnā kāinga, huri nō ki te ao. Akuni pē he wāhi pē te tuku ētahi pepe mō rātou e whakakoha ki te kohanga o te tātou reo. He kōrero tēnā. Nā reira tēnā tātou kato. Kia ora. Tēnā koe te kaumātua, tino tautoko anau I tēnā whakaaro oho, no te mea te āhua huri haere o te reo I nei ka whakaaro ake ngā mea e ako ana I te reo Māori. Ko te tino tauira o te reo Māori ko Scotty Morrison. He kaumā. Me huri ki te whakaaro ki ngā kaumātua ngā kuia. Kai a rātou ngā tauira, kai a rātou te whakahua tika, te whakatakotoranga tika, te whānui hoki o ngā kupu, E hara kai te ngā kaimahia te pōka whakaata. Ehe, kai ngā kaumātua ki. Nō reira he kaupapa nui tērā, kia uru mai te āhuatanga o ngā kaumātua kuia ki roti ngā kohanga reo, ngā kura kaupapa waro, tai atu hoki ki ngā wānanga. Tēnā koe mo tēnā whakaaro. Mā te taura whiri pēr, e whakatīnana. Mā te māngai pāwote. Hei tautoko. He pātai anō? He kōrero rānei, he whakahe rānei. Hei wānanga mo tātou kaue. Kaue tuku mo tēnei kaupapa kia tūpāwako. Tētahi whakaaro I wariwari ai te kōrero, te whakaputa. E ki ana tātou kei te mate haere te reo Māori. Ko tāku nei karakai. Kei te orara wātu te reo Māori. Kei roti taku ngā kau, taku wairua e moho anau. E moho anau, kei te kaha tātou te iwi Māori, ki te aki a tātou tamariki mokopuna, ki te mau, ki te kōrero I te reo Māori. Kaue waiho mā tērā rewera e ki ana, ko mate te reo Māori, me ako tātou te reo Pākehā karekau. Kia tai rāno pēr tātou ki te tirohanga whānui a te New Zealand Council for Educational Research, e tāparahi ana I ngā mahi rangahau a Richard Benton, mai ngā tau whiti te kau, mā rātou tonu e ki, nā te mea kei te ururu ka kuhu atu rātou kurotu tēnā kāinga I ngā hapori iti, kia tirohi ake te korohi o te reo I roti te whāmere, te whānau me te hapu, mā reira, tika tonu ka ki te tātou, kaha tonu te reo ki roti ngā kāinga. Kaua e depressed mā mo te reo. Mena ka tae au tēnei pakikitanga te ki, kei te kaha te koroti o te reo Māori I roti te whāmere, ana, kai au koutou anō tērā. Ko tahi te pātai pēr, e kōrero anō, ko pau kē rānei ngā kōrero. O te whakaturi tō rā, kia hanga momo mahi I o tia koutou. Tēnā whakamārama hea koutou I whakaaro mo tēnei rangi, mo te
kaimawha, hea ngā mahi, kare koe mahi te whaiwana o te o Wikitoria. Engari, tēnā whakamārama hia te hōhonutana o wā koutou mahi, hei whakatairanga i te reo i tawa rangi tonu. Ko kōrero, te rā, engari, hea nei wā koutou mahi, whakaputa i era tērā whakaaro me whakarei te rā. I tawa wā tonu. Wa me maumahara te nui ngō mātou kare mā te moho ki te kōrero Māori. Ana ko etahi, ko Robert Pouwhare, ko Joseph Tirito, ko Hākupa pēr, ko Kathy pēr. Nā te mea koe te mahine o te kaiako, a koro. Nere ko tā mātou nei he aku i te kawa o te marae. Te kawa o te marae, ngā tikanga o te marae. He thesis nā pita awatere i tuhi ia i roti te whare here pēr. And so ka parakatihi mātou i rā mea te karanga, ngā pēpiha, ngā whakatauki, ngā tauparapara, ngā waiata mō tea. Rongo nui nei mātou te Rōpū Reo Māori Society, mō tō mātou waiatatanga i te pōpō e tangi ana, e hea ke te roa, ne? Nō reira tū meke mātou, tū whakahihi ai mātou. Haere ki ngā pāpara kauta, te kōrero Māori atu ki ngā bātēnas, kia rua ngā pia. Kia kotahi te wehiki, kia toru ngā wehiki pia. Wera ka prakatihi te reo Māori i ngā wā katoa. Mai te ata, tai noa ki te pō. Tā mātou anō e te o ngā mātou mahi ko te aki, te whakahau i ngā rangatahi. Ki te aku i te reo Māori. Te nuingo ngā rangatahi, ngā tamariki taua wā, i rosi ngā mahi kapahaka, tūtira mai ngā iwi, etc. Kaore te mōhio, hea te tika ngō a rātau waiata. Nō reira ka haere mātou ki roto ngā tipona ki te whakaako. Anei ki te tikanga o taua kupu, o taua whiti, o taua rerenga. Ngā mea practical hoki, ngā mea practical te haere, te storm rai, te whare kai, te whare wānanga Wikitoria, te peita haere, anei te kuaha, ara te wini ki roti ngā ahuatanga o te whare, nekati miniti ai, kua whakahengi te reo Māori mō damage to property. But era āhuatanga ai, kare tai au i tēnei wā te whakararangi haere, but he kaha mātou ai nā te mea, if you haven't got it, you want it. Badly. Yeah. Hui anora, kei te pauhare te tāma narere me mihi ki ngā tokorua nei, o mai te pakipaki. Mo te ātāhua ngā kōrero me mihi hoki kia tere, nāna te rānei whakarite. Kia ora tere. He tino rā motuhaki anō hoki tēnei, nā te mea koe nei te rā i whānau mai ai taku te māhine, nā reire pipi, mena kei te mātakitaki mai koe, hari huri tau kia koe. Ahoi anō, mā whiti au a tā tātou hui e whakakapi, me mihi ki a tātou katoa i tēnei rā reo Māori, me ki tō tātou reo, he tino taonga te reo i raro i te tiriti o Waitangi. Engari ki te kōre, e korere he tō tātou reo, kāmate. Nā reira, tēnā rā kōrua i haramai nei ki te kōrero, me te mihi anō hoki ki te whare nei, nā koutou tonu i tautoko. Hoi anō, māhau, whitiawa, māhau, tā tātou hui e whakakapi. Kia ora tātou.